Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilongki khubor bam takasngi. Kayeng darbar thawan ke jelah hadu mentah kamdan yo nongialam namar bambiang jingken chi pongun. Mentah kayeng darbar thawan ke badan rupongut ki MLA kat bahar. Liang pyrshah kadon khat saungut kata saungut ki MLA naka Voice People Party sangut naka Congress bat sangut naka AITC. Nagaliang ulat pathai kubor habayo banyakren bat uba Runi Lyngdoh MLA Kameliam constituency uyathu banong nongialam Liang pyrshah kadi banit syaga seng Congress Henry Kamla banyo namar ngimyo jingken chi pongun. Nagaliang ke Congress kala de pha jingtho shu lampang ke yung darbar thawan u Thomas sangma ban pet yakani bar ka syong ha ke jing start jing ulampang yathu uba Runi Lyngdoh. Inilah tho nomor naga seng Kongres boros sangut wilayah pan ba di banyo mengi komelo nomor ba ini ke National Party ke TMC ke National Party dan rekin pet tang menakani kalau asyak di recognize ke National Party so katahi man hakasincar kadar badangio kaliang persya maklai umur kedika jumlah to ya ke sorka ya ke jalan atau pi ông là được thọ cho speaker ya ta kerajaan speaker wa speaker wong ba ngadang consult ya ki legal experts nomor bang claim fulfill ta criteria ka bang dan kam 1/6 dan umur dan rai kam dan kano kain ke bakhan mantum elo termasuk ke song speaker mu pi piang bai la da speaker tung ni no ta ka song meeting ila bu la ka jong ka jing dawa ka song dan rai ngaslohi bala da pisim ni na ki di lai parti ka bakham de hok manyo de na ka seng Congress